Selamat sobat mah hubata haganupan nargani Tuhan ta Yesus Kristus paima itang yehon hita hatan na bata martong golebe hita martong beta. O Tuhan Yesus sihol hanami isi sehatamu nagabe pargogo ben nami lahuma korjon horjana doma ondos ben nami bagas goran ya namu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Taganupan na nihargani Tuhan ta Yesus Kristus hata ninay bata nagabe pargogo bata lahum makobaskon haganupan horja apa tanggung jawab ta tersurat dobani 2 Korintsada ayat 20. Ini sona 2 Korintsada ayat 20. Ai sagala baga-baga ninay bata marhite honsi do ai saut halanyai marhite honsi do hita makatahon amen bahen hasangapon ninay bata. Bagas bahasa Indonesia ihatahon. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya Allah oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Taganupan na nihargani Tuhan ta Yesus Kristus. Adong piga-piga hal nasiwali pada sanami hubata haganupan marhite teks ambilan sogoton nagabe kabar baik aimas naparlobe Apostel Paulus si hol patugah kon hubani kuria Korintus sangga ijia apa hita sonari bahwa naibata aima naibata napa saut kon sura-sura ibagas atap marhitehon Tuhan Yesus Kristus. Aido ase gati itanihon hita atap hita nama buan tonggo pe pangujungi ni tonggo ai hatahon ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus sanami martonggo. Amen. Ternyata on mana ginoran ni hapor sayaon bahwa sagala pangindoan ta ibagas marhitehon ni Tuhan Yesus Kristus do. Artini alamat apa tujuan ni tonggo ta jelas. Aima Tuhan Yesus Kristus imada pasu-pasu. Aima Tuhan Yesus Kristus naibatata. Pitah iya do naibatata. Taganupan napaduahon aima totu ongga do hita kecewa ibahen hasoman. Naagan ma irupi ni hita hape roborat ni dosita ronon ibahen ni piga-piga hasoman gati marbagah-bagah tapi gati tumang engkar bani bagah-bagah hai gabi malungun mauhur anja borit homa pangahap gabi lampur saya hita bani hasoman hai anja halak tarsibar hita pegati do engkar bani bagah-bagah na domai bagah-bagah kon hita. Na aneh ni halani gati hita kecewa anja halapor saya bani hasoman gawe terimbas maai bani lapor saya homa bani bagah-bagah ni nebatan. Ipasada hita ipadomu hita jolma pakon nebatan. Iagan hita jolma halak gati engkar bani baga-baga ipados kita naibatape gati engkar bani baga-baga. Ijon ma Apostel Paulus paingat kon hita ase ulang ragu ulang kecewa bani Tuhan Yesus Kristus. Memang holong ni naibata sangat misterius rubata. Naibatado si mada baga-baga. Anjahan naibatado napasaut kon marhite Tuhan Yesus Kristus. Ijon mahita mangidah goluta inang bapa keluarga na hinoholong Tuhan Yesus Kristus. Baga-baga ni naibata nada subata bani sadarion ipagogoh ni bani Matius 20 ayat 20b. Tonggorma saya nahaso manaon pudohani magarup ari rosi roh ujung ni dunia on.
Baga-baga ni batado makasomani hita ganung ari. Rosi ujung nu dunyon. Sing-singgan sonari tumang. Tapi rosi ujung ni dunyon. Ay mabaga-baga ni batahu bata. Ihasomani na berarti izay dong na bata terus. Ita matongah ni goluhta. Namahua pehorjata ididah na bata. Na bertanggung jawab pehita ididah na bata doai. Halanyai marhitehon ambilan tahun. Na bata janjinya pasti dan amin. Bagah-bagah ni na bata namanimon do ihorjaon. Ay masih mangahap mahita. Porsaya mahita. Na ihasomani Tuhan do hita. Das bani panoramon. Taganupan na patuluhon. Nini doding ay. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dalam jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Artini ijon taganupan nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas Tuhan Yesus Kristus iamin kon hita baga-baga ni batai. Anjaha marsangap Tuhan Yesus ibagas golutta. Sain na ihasomani duhita. Panihaganupan langkah ta. Panihaganupan horjatta na duma ape hubatta. Na duma ondo subata. Amin kon hita ma. Bahwa nai bata mamberi gogo hubata. Jangan nai bata tetap maka somani hita. Amin. Martonggo mahita. O Tuhan Yesus, saya saut matongon bagah-bagah mubin nami haganupan na laho makorjan horja. Apa tanggung jawab na duma iya pehon hambin nami laho horjaon hanami. Hasumani hamahan nami Tuhan Yesus. Anjaha amin. Marsangap maham. Ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus ang nami martonggo. Amin.